Hello guys, welcome to Sirimuka Tech. Uyu munsi yongeye kubereka setting ushobora gufungura ikaba yagukundisha algorithm. Iyi setting rero ukurikiye iyi video kuva itangira kugeza irangiye, bereke step by step z'uburyo ifungurwa ndetse n'uburyo iyi setting yawe iri bugufashe kumenyekanisha kuri algorithm ikakumenya nawe ukabona views nyinshi. Noneho iyi video kugira ngo niba ari ubwa mbere ugeze hano kuri Sirimuka Tech, wibuke gukora like, ukande subscribe, iyi setting rero ni YouTube channel history yawe. Urabona rero nujya muri YouTube studio urahindukira kuri page imeze gutya, wowe uraza urebe hano handitse setting. Ahangaha handitse setting hano hepfo. Uhakirike hano handitse setting. Tegerezeho gatoya. Bari buhite bakuzana ahantu handitse general channel, upload, permission, commission, moderation ndetse na promotion. Uraza uhitemo hano handitse channel. Urabona nuhitamo hano handitse channel bari buguhereze basic information, advanced setting ndetse na feature eligibility. Twe turakika hano kuri feature eligibility. Feature eligibility rero igiramo ibintu bitatu: standard feature, intermediate feature ndetse na advanced feature. Impamvu rero iyi setting ariyo ikumenyekanisha kuri algorithm cyangwa ikagukundisha kuri YouTube algorithm, giye kujya nkwereka buri kamwe. Reka duhere hano kuri standard feature. Standard feature ifunguka byagenze gute? Igihe channel yawe nta bihano ifite cyangwa ama strikers cyangwa ama copyright. Tugiye ku ya kabiri bita advanced intermediate feature. Ino intermediate feature rero bayifungura igihe channel yawe wa verify phone number, ariko ukaba wemerewe no kwa uploadinga ama video maremare, gukora ama live, gukora ama thumbnail. Ino ntuza yawe nibwo baba bayifunguye. Indi features ya gatatu rero iri muri YouTube channel history kumenyekanisha kuri algorithm. Ni ibintu byinshi cyane. Ikintu cya mbere ni hahandi wabasha kurekera ama content yawe igihe hari undi mu YouTuber wayikoresheje. Ikindi kintu cya kabiri ni ugushyira link muri description, external link in video description. Ikindi cya gatatu ni ugukora ama live menshi buri munsi. Icya kane ni ukwa uploading ama shoot menshi kuri YouTube channel yawe. Ikindi kintu cya gatanu aba YouTuber by'umwihariko aba small creators batazi, nuko ushobora gukora thumbnail 3 ukayihereza YouTube ikazikomparinga ari 3, igahitamo imwe iri burekere kuri video yawe bitewe na comparison yakoze. Ikindi kintu cya gatanu ni ukwa uploadinga video nyinshi ndetse buri munsi. Icya gatandatu ari nacyo cya nyuma aba content creator twese tuba tugamije ni ukukora icyo bita monetization cyangwa kwa applyinga ugasaba monetization. Ngaka hano ka nyuma. Rero aba YouTubers mwese mugerageze mukora ibi ngibi, mu verify phone number zanyu, mwirinde ama strikers, mube active, ama channel yanyu abe active, then ino YouTube channel history bayifungure kubera ko niyo ikumenyekanisha kuri algorithm. Ngira ngo ni bino video yabigushimishije, hari ikintu waba wungutse kuri channel history, uyihereze like kugira ngo abashe kuyirekomandinga ku bandi, ndetse rwose unakore subscribe kugira ngo uzajye uba mu ba mbere mu babona video nk'izi ngizi tuzajya tubagezaho umunsi ku munsi. Kabisa niba ari ubwa mbere, ipeti ni iryawe.